Kulumali Shabile Sil Liqaqua Jesucristo, Jois y Baón San Juan. María Magdala, ko osa anil Juanquequi la Simón Pedro utlihun chik solom de Jesús, tiqashal rarosh pan utkoshtiere. Sherisi liqaqua silimuqlebal utinkana parte shishke. Que el claj Pedro utlirek solonelil, utkoe konqui limuqlebal, koe sa anil chishkapichale, abandish solom hunchik ashal kaw ki almlak chirulaj Pedro. Koshqash uchbenkwah ki kulak salimuqlebal, Kishkotsu grip utkirili batleptik sa chot abanan mokoki okta ki kulakah kuilah Simón Pedro tochi ishpech ki oksali muqlebal utkiril ebli batleptik sa chot utlisut kilane kui dishkolom mokokwangta sa shanqebli batleptik so ban sa khalanchik nakhekh tuhanak ki okah kuilit solom hunchik ki kulak shbenkwa kwan kuili muqlebal kiril utkishpa Ratin likakwa
Jesús.